bwanyuma yo kutera akaruru ko mwebembezi w'ihanga hamwe n'abandi bebembezi mu Uganda omwaka oguguru kutandika abantu bakagiramo masiko ngo akaruru kabakuru b'entebe yo kubanza hamwe n'entebe ya kabiri mu ihanga ryona nako kabasa kwija kuterwaho naho konkeki tikikabireho hahwireho enshumi nke zihingwire government ehereze kurangirira kwa karuru kabache ya person LC1 hamwe na ya person LC2 nikija kuterwa hagati yo kwezi kwa gatatu kuhwire hamwe no kwezi kwa kanoku bitu no kusyana hati takarebekeraho kamanyiso ko kutera karuraka kandi ekintu eki kiriyo nkigambisa binge bihama abataka omu district ya Kagadi obwa hati bariyo nibetombwitira government barikwebuza habwenja karuraka katari kuterwa kandi abantu bongera bagirangu bakuru b'entebe yo kubanza hamwe ne ya kabiri abari kumara obwire bwinji omu office batari kuhindurwamu kibaretire kutekereza ngu ombyanga byabo tine muntu kubasa kubiho mu ntebe rero bare mwakora jemyoga yabo insemerero nakatayito hawa government ihangala Uganda kuikana yongeza yakaruka wa chairman LC1 hari abantu aba chairman abakaine bakora kurungi mu byaro byabo mbere bakolero ku hantebe yo kubanza kantu ine nabo abakaine bakora kubi muno benyigire mu bikorwa ebyokwiba byokwita abantu ebikorwa bitali birungi oba byokusereka enkozi ze bibi abantu mu byaro ku abandi tibasemereirwe habugamba bekaine banihira government ihangala Uganda egenda kuteka akaruru kano abantu bekiweremu niko abantu wabo enkozi ze bibi baruge mu ntebe tokagamba government eremerwe apana government eremerwe government ine state ezerabasa ku budgetingira kuleba karuru kaba chairman bentebe zo kubanza akatewa because recently ndebire government izira yasoza last quarter ya sente ezine kwasira kozeseba mu legembara ye sente mu mwaka 2025 2026 bite cyo kutangaza munonga sente za bachaimane tiziziremo meaning that kana karuka basa kutaterwa hatiya and ngeno bana baleta gentebe za bachaimane bine ko baregendesereza because uraza kushanga na budget ya 2026 2027 sente zo batazitekamo bamwe muri yaba binenteka teker kugira ngo government nebasa kuba eri kureba ngo bakorbe byaro tebine mugasho nkana nayo nebasa kubiri yenshonga habwenji etakufaha karuru kabo ensonga ekuruga iguru mu government ekurora kuisana nerora ngo bachairman tibaine mugasho kuisana nerora kimungu bachairman tibaine kibakora singe bere nerora ngo baine kibakora yakubere tekaniza karuru nkakaba president na councilors n'abantu abandi government abakini ngate kitwana kekikuru bachairman LC1 zaba hansi babaranka kitu ekitaine mugasho dekani kuonga ambenti kandi beberwe ngo chairman wa hakyaro mukuru muno abamanyira hansonga zona ezikwata habuli mutaka ande kintu ekindi government no sanga tekwenda kuturukya sente bone bekwasa bakaspendinga muno mu bururo obuhoire government ina sente bwire bunu so nyo to me they have money oiro bakwenda turubatire mu mberero abataka bayongera bayeterere nduru ahara government okutekaho buri yo kureba ngo karura kakaterwa ngo rero babone ko ejo nabakuru b'ibyaro abahindukire hebizubo bwirobu ahantu cyo kureba even nebikorobero mu byaro bigumizemo no kweyongera ubusuma bugumizemo no kweyongera oraza kushanga ba chairman batangiye ko baratanga imishango tasanire kuba eramarwa a LC1 courts so uze kushanga mbwe nuko umushango nyiro go bwisi batoze kushanga chairman yagenda yagweteka ngo ari kugenda kwaragumana so turebe bintu nyamwinji munonga waje na kuletegereza n'abantu abataretegeza watangira ko bariza mu bicweka because ba chairman sazunuya tibacyakora umurimo gwabo because of what tako competition umuringo ngo gumwe mukuru w'entebe yo kubanza ahabwa Kagadi North Mugerwa Geoffrey nawe nagira ngo benda karura kakaterwe bagarure busiya obwembezo bwabo ahabo kubane bihandikwe ibikorwa mu offices barukoramo obumwe niberebwa nk'ibitine mugasho batekereza ngo ekisanja cyabo kikahwaho naitwe nk'abantu tukyalibanyize wade tuli mu ntebe bakaturangira bagamba okwezi kwa kasatu tujja kuba ntikomo bururu bunu baitu okwezi kwa hwaho watugamba okwezi kwa kana kwa hwaho kandi na hati
tukumanya kigigene mu maiso. Omuringo ngugumwe orukurra akakiiko akarikuteza oburoro mu ihanga nagira ngu bakirindirire ekitongore ky'ebyesente okushoboza sente zirakozesibwe omu kutebekanisa karuraka ngu nabwanyuma banyamanyisa abanyayuganda ekirikukurataho. Amananu gali gavumenti ekakiwamu yagamba twetaaga akaruraka kabeho mu myezi eno okurahira ku takabayiro rundi ekisanja kya gavumenti era owali ku takabayiro kubaire n'okuhanuura kulemberwa prime minister kuhanura na ekitongole ky'ebyensimbi minister of finance ekitongole kya local government nitunula mulingo tutwasula kulunga esente ezo kalibasa programu eno tukyalinze minister of finance tukunyira mu biro bitali yahara mu mwezi guno gwa kanaku ijja kuba netutungira sente okurugirira ahabataka nibagira ngu ebyaro bimwe omu ihanga bakuru babyo bakafuruka baza omu myanya endiijo abandi bafa ngu nabwanyuma babisigira abebembezi obwa hata abantu nibakireeba nk'ekirikuhenda ebiragiro. Gasha Onesmus turi yahabu.